kwa Asante mantam na akaka kre bi na adisuafo nkwada ye ma wo school feeding program nuane ni bi no bi school wo be bi school yi emma ne mema ye de kwanje aja ma bo se bo no anuane ema mofra yi anie no wo mo sesese die so mo kasafi ye san be bi school no wode wo botom sika akwototo ko bi akwoto nyado akwoto bi sigade no wa ba be no gobe ene ne ka mo ama nkwada di anu oboa wo mo se aban we sei wo mo ne na ye adwuma fribra mpanimfo ba ye na biribia no e wo se ye di sika ma wo school feeding program na wo no anuane a wo be mpanimfo si o mo de mo nkoto ye de be ma mo eduru se wo be gi sika na akoye ntwensene wo be twia manne akafo ya te wo krona enti wo mo se na no temu etwa mu idie sika ye ntwia ma abo no se ye ba bebie suku ene omo bi anyina no wo mo se nsuo kro mo noa bi ma nkwada na efi so mo hu sa ba we yi oteso no se ni nokura aka yem ne maache ene ma he nokura age so hwebre ne aka nyina asem bi obeka bi obo ni sirem se pa na asem kita no wo mo se so mo besa akoso mo kono anuane ombekwa akono anuane e wo suku awoduo num school feeding a abansika kura awutua ma omo ye 97 pesos no wo mo so omo nyi bio se so ombegi 3 cedis na nsem omo ka na bi nie school feed 1 cedi na ya ti so ayi taxi ayi bibia free so ye fa bi nka ye ho da de bia so ye no school feed ya na ya ti sika 20 days 30 days 15 days na ya ti so ye fra yan country say ada DNT cent na ya ti musika. We were buying a gallon of oil for 120. It shot up for 11 million and you still paid us 79 pesos without increase it. Meanwhile, when we are going to pay, you have reduced the number of days that we have cooked. And so now we can't cook anymore. We are demanding that third term payment and then increment before we start. Otherwise, tomorrow we are opening school. Nobody is going to cook. Abusiandi awuba Facebook, YouTube, waberema no, wabunyina samomunai wo fem. Emano obia te fom ene omo ebebo koja ya bokoja ene omo baage ni ansa ni adigi susu no emaidi atwetwa atwa mu na omo te fom ene omo bob na say ya school feeding wo mo so omo da ka abaye wo keden dodo kedebo wo mo so wo keden ka wodi wonyina wodi atwia bipo na say wo mo so omo tete fom oni pa tete wo bebre pressure nko na atwo so esa ya kadanya da bia ya twonwo no eti wo mu video na da ho no we say ya sit down demonstration say ya di omo se ye bebie suku eni omo ma bie suku no ese nkwada no e ma atanya mu tie ya Asante mantam wo be ko suku aboa no aduane ma no wo mo anu omo di school feeding no wo mo se wa nkasa no aduane na fama akwada no ko wo ntimi no aduane so de ane ma ni sika okwa awa eche no atobi no wadi na emom so obeka se wo kwa akodi school mu de wo mo so matwam wo mo ntumi ni aba ni sa agro no a ekotoma mhwe oto agro no a mu di a wo mo ho kire mo dendende wo mo so mo ntumi bio ye ebo moden ye nsantwani na na ya adwuma ye nsaka no a ye ne no ebetoa so Adom 106.3 FM so ne kwa utum se nanom no my word wo mani abre papa etete fom no sai o mo ye o magin so mbe ya we o man tworo hwe o masem nyina na o maka placard nka ho enya placard asa o mo mpa brofu sem bia eti wuti ma na sem o mo ka eye sika no o mo gye feeding for no a wo mo kire se enuane o mo no anu se die wonu anuane ni bio ensuohie ekura nkwada no wo ma wo no ye kwa homa so na na ya gima wo homa so ye misa na se school feeding no se emayi ka so no aduane e how be na e banana ma o yenia school so awodo osen ena school feeding yi omo ye bi Asante asenne emayi etete fo mo bob na ka so mo no anuane no ankwada e wo ho wo ho be kire wo immediately na building say benya schools no number no actual number no dey amaye tie for na nyametimi aka ne say almost 90% of abai school e wo Asante dem dey omo na enjoy school feeding program ni bi enti ya sha patomu ne districts ni areas be brave or ha schools see abai schools ni bi wo ho enti some of what our schools nyina if you nyame Adom watch na enti entema omo school no school feeding mame fo no mo ye aduana as caterers no omo nya imagine say some of
obia ema aduane ne mpo omunuanom bi ekose omunnu aduane de amasa amofre ya ombeka ho abum na omako aduane na gu because nsene aban sini omudi no aban ni omunji ni ye kra according to the KHSC 3 months 3 times academic year no on the woman 3 times na ni atwam no aban de omuka emu baako ni edikan first term second term de abayatua na second term mpo aban tua na otwemienu kra enyamae na eno certificate no mpo bae no na 40 days no manu aduane na bebe na enya less than 30 days enti kakra sa wom a o se no so aban tia ka ho na omusa achemu a yese be tempo frase enti nka aban enclear areas na ho no nka second term na ka sa first term na omatua no mo sanfa eno so meka ho na nka one term se se aban donka two terms so aban tia wa ka wana ka one term na at least etimi abo mo na aduane omo yema emofra no omatimi aye because nane ni ewu kan na chese enko sika no oje na ye den wo masade abatum se sika no ede ma woni sha eti ese 97 pesos no ka ye 1 cedi ye tete ne ye beti ama wo 97 pesos no so no wo monye gise ye ma won 3 cedis ansa no asa akonoa ko onye ne ye wo je yi nwie na we so asa abatum ye omuchema free 2017 I am 97 pesos no aduane amonyam de no aduane no nyina akoso omo de let's be my no 2017 na cooking oil anwa 102 cedi emo bag no 155 cedi say no cooking oil no anwa no de no aduane 2022 no 1150 cedi let's also ne bono more than 100% increase in aduane no omo no and I say one of the no aduane no among and so they say 600 cedi compared to previous cost na no 155 cedis enti soma omo 97 pesos say omo fa no aduane ma abofra ba ko bia e be den because scanner na omo nyom de no aduane nyina abo akosoro omo hia say omo tu scanning na aduane no omo nyom ankra no quality na niamedi wu twato so omo beka say wo abekọ akọnu aduane ni bi e beba abeka wo de aguo meka say bi a eyekuo ni nyina na omano akọbenkuro mu se ye nyina ye noa na emom se ye bi no obo afuo na so obi so obekọ akọnu a wo mutumi be na wo wom so mkọkọ obi aduane aguo senya omusika no omo say de bia omo nyina na se kuo ni nyina tena se omo panyimfo nyina gitum se ye nye bibi se ya na se ye withdraw your service na omo nipa no bi asa akonoa bebia na omuye ne sa eyedin se ombeje omusika na pempanyufo enti ze se ne de se omunya no ko benkom dia omunyina ndi mura na omahese ne so wo abetwe ho afrim se wo ko akoye bibia eye contract na se ene ne omo aye no ebo abra no omo nso ebehwe se omo mawo ensei adwen mafa no omo beka wadi ani nyina agu na ye nyina ya sa akọ back to zero ni aboa ni achi esika no because wuni mo china no wadi akira ama ya hwe se ebi be kwa akono a why